Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Sef Gorana Đokića, vlasnika menjačice iz Aleksinca, koji je otet, brutalno ubijen i spaljen sa suprugom Gordanom i ćerkom Lidijom, mogao bi biti ključ rješenja misterije likvidacije ove porodice. Sef je pronađen prošle nedelje prilikom pretresa prostorija koje su koristili Đokići, ali nije odmah otvoran jer je ključ imao samo Goran, a policija u tom trenutku radila na slučaju potrage za nestalim osobama. Sada kada su pronađena tela Đokića, ovaj sef bi mogao istražiteljima da pruži dragocene informacije. Goran se bavio menjačkim poslovima, imao je uvek veću količinu deviza u kešu. Po nekim pričama radilo se o sumi od 20 pa čak možda i do 100.000 eura. Podatak da li je novac držao u sefu ili po čaršijskim pričama u rezervnom točku automobila mogao bi biti ključ u rješenju misterije motiva zločina. Naime, ako u sefu bude pronađena veća količina novca, onda je izvesnije da motiv zločina nije pljačka, već osveta ili pokušaj da se dužnik reši većeg duga koji je eventualno imao prema Đokiću. Također, u sefu bi se mogao naći i spisak mogućih dužnika, što opet otvara nova vrata ka rješenju motiva brutalnog ubistva cijele porodice. Nakon pronalaska automobila koji je vozio Đokić, pojavilo se nezvanično saznanje da je iz gepeka navodno nestao rezervni točak. To je po nekim mišljenjima potvrda da se radi o pljački, jer je po pričama Goran držao novac u rezervnom točku automobila. Po drugim mišljenjima, ta teorija je neodrživa, jer da je novac bio u točku, razbojnici bi ga izvadili i uzeli, nije bilo potrebe da nose sa sobom ceo točak. Stoga bi informacija šta se nalazi u sefu mogla biti od krucijalnog značaja.